Bamangi nakaliang dapat parti lasai bani kun hakani ke assembly election apajar apulai nakali ke Soyong constituency abang apa ya kitingilang ki berher akiski bagi dayo ki planet no mai iba kani kitingilang election hakani ke Soyong constituency mentara kalong ke basyong shit hadu kata-kata barang suatu bagating to jong ipalba banwan siya kinigijingalang malapandal na kaliang jong UDP kadai kating sngawid kating skawburong na kaliang jong P yay mahedon ba HDR lingdo bangpoy doang glay ilalong dong yalang jong P labon-bon kelikisnem lalakang bakla lapalak ya kalay hall like sa kelikisnem ila syakri ya ketika Soyong constituency bagilan lo senyam sibon siya kipagba ng church nong jong kenika Soyong constituency ngatip pa nakaliang jong pi kipagba hidangdon kita kating sumsi halor kating klamno jong imahe don batay na kini kataw bahagani ke election ke pemerintah ngai kating wan ke jong pi kating kemen siya kiting ilang ibaper bahag kajong kapor ban ay kating pensingan i persa dong i baksen siya ibang ifatiyat ibapo ibanya kun hagani ke election ngakuha man kalipi ipadba ato pilaya rai kote ban ay kating persyan yung candidate jongi hakan ni election ke pemerintah pelayarannya sipong tarik sidor bayang sidor akan sipong tarik nesu berkela seni bercetai ay bagi pendek kat bagi pendek nak kiwi parti ni apa parti jong bom nilong sidor nak ada yang kejongi bom pada bagi nanti kuat bantu ong ye pi kendia ong kecing pentip kini dari ke election ke Bakhatway ke assembly election ke Bakhatway nado pengiyo yang kecela Meghalaya House dan Hatinai Spanyol gua bahag ini Bakhatway kali ke assembly election menuju Kamdan menuju Daniel bakaway ke parti bahkan yo akan selesai marway banyo yang katakan absolute majority bakadai tang Muslim Hatinai Spanyol gua Bekaseng APHLC kebalapan hari yang di UDP Jongi Ausnem Hatinai Spanyol gua kita job aduh lalu ambil di MLA nanti konstitusi gobier akan dikejelang Meghalaya pada itang satu kopor bahkan ke parti APHLC kemayo kebagiong hakikin paling katakan absolute majority bahagian kata mungkin jo kita di parti bernyo yang katakan absolute majority batay na kagataw baman basna ikisorka optional ikisorka le khawlang bahag ni ikisorka le khawlang donang kiway ki parti nu ban penyat ganti ya kesensyal ka khabar akan dikecewa kejongi nama lada kamdong kesensyal ka khabar doskem kathutlut ka kampenroy kathutlut ikam development group ki thotlut batay na kagataw le UDP baka UDP apa people baka tingya ganti jo ka history jo ka UDP gedongi ka UDP kadai kata ka parti baju kan scam barabor ya kanu ka sarkar ka form akan dikecewa Meghalaya batay na kagataw jingdong jo ka parti UDP baka dalam kata ka scam aki sarkar ki bakir aki samsung berada
Ketinggalan juga UDP ada sorkar. Kalau persekami ada sorkar, pada sorkar kami hadir samsnem. Berapa tipet ini ahli ke district council, nak ada ke KHDC, nak ada ke JHDC hangga jadi. Ketinggalan jom kinong elam jom UDP, lengkap berkiwai-kiwai, kepersekam yang ketinggalan jom KEC akhirnya ke ahli ke district council. Kali keting dom scam jom kinong elam kebetulan hak parti UDP. Dihendai hari kekinti pemerintah ajar akulai, buat wadana nilai community, bangin job bonus, hari assembly election, hendai ngiyo ya keting job tangkap wayot ki MLA nanti konstituensi okey. Hendai wadana baru yang job kamlele, nomor haka ajar kapra, ngiyo tang nriwat ki MLA. Nriwat ki MLA ngiyo hak ajar kapra, batmentan ngiyo jaga sampai ngiyo ki MLA hak ni kejelah kejungi. Banyong iba proses, bagi kiri candidate kibaya pun akan election mengenai, long ladang hijau bon akan yang jungi ke UDP. Ladang hijau bon akan assembly election mengenai, kemudian akan long ke Krishna ni kita berdiri ke jungi. Ini orang wrong na assembly, ini orang wrong na secretariat, ini orang down na cabinet. Kalau misium ni kita orang ini rai lang kurang kekenun jong kinong elam jong kepasi UDP. Ini bagi rai beroi. Kakam sensyar kadar kakam bak kamsan. Pemimla menjadi kabar pemimla sensyar kamaroi. Ini kam ya kekenun. Generasi solusi bagi terma menjawab bonus. Barang iyo akan lewat cakap apa ingat. Biarlah mendangi community pak akan ke election ke pemerintah. Manangnya nasional yang konstitusi. Ini akan say sorry. UMLA boleh donang akan ke kenun jom ke nongelam jom ke UDP assembly. Agam. Nagaru mills ni kena banyo eketing job. Mulai nangnya nak hasil. Hakway ngut ki MLA ngiladon kaway ke team ke baklan. Hakway ngut ki MLA ngijok nangge na kasi janye mills. NPP ke job prasi inatam mongi ke UDP banyak ke NPP hangge hakasi berjanye mills. Balada job seba sensyar bapu karena persoalan susu yang UDP nangge nakasi berjaya hil. Dikuarannya kata. Supaya ini nanti kau bertong ini dan bergoi. Hot. Iya, bikin keren di social media. Iya, bikin tok di print media, di kubur. Yang kecil siap keren. Nah, kalian jungi ikut ke parti UDP, info ya kata, ya polisi, nanging talong kita di Rangga, kita lakukan syak, yang kena kita ketok, kita lakukan syak, yang kena kita kenok, kemudian ini don dekat parti kita, balong, ini asyakri yang kegabi kita berdiri berjungi. Kuahnya mereka, ini yang penting. Bersyakri yang kami kita perlu berjuang. Nakwa menong iti ke bawah ini, tapi dia selalu. Bahkan ini kita suara de haulang, UDP kita nak suara de haulang, dan bahkan pas. Abang ia dengan kedua kekenun dan suara, abang itu ya sekap jalan nak kalian berjuang. Mereka abang asumsi dalam. Bahawa abang ini ikut kubur, berhamtam, neneh abang apet. Agar kau keluar umur, lami kau ekor, agar ladon lang kini MLA, kini nongelam, jom kepapi, kini lengkap pada Chief Minister Pandra, berhamtu lapor kini kepapi UDP umat Israel esok di masyarakat kepapi UDP benar ya semua. Kemudian kita sisa, nanti tu UDP,
Iba alam tui dekar. Ini Vice President. Idon betul-betul bawa mana. Betul-betul bawa mana kami. Nei macam menin. Nei macam miciski. Kebelah selama. Kadang malam. Kemudian kau UDP baru aku ingat KMJ ni atuli non. Nanti apa? Nalong General Secretary ng party ko natin. Bagi don kata kating small scam, kating lock away. Kung ki MLA kibadan hagan ke party jogi, kung ki nongyam kibadan hagan ke party jogi, but kung ki nongyam shandro hagan ke party jogi, ni lock away. Kawai ke Dim day man small bakla. Ba ila pakai kubur, lenceng ini lagi kot kubur. Kini kubur ham saya. Bagi nongyam jog ke party UDP lu. Kila balik berpindah so kemudian ke sisa berkata berkuat berkeren berkuat lebih kepada bapin nung untuk bakla. Nomor hari ini buat election mereka macam resmi terbur kadang kesimpulan untuk bakla lebih kepada Besok hari untuk bakla yang hangi berpensisa bagi keparti ngilang bawai ngilang scam bagi nang entry nak kemudian ke konstituensi kejopi nak kemudian lebih kejat dari kejong basa bawai selama jong nak juga berkontak dengan bawai nak mau akapor bagi mahedon iwan sien nak dapat movement memang mampu pertama baik mahedon ibaradon di parti kopir bagi bor di loreno bakat do katwai injit yang dari parti UDP balai injit yang dari parti UDP nomor ini bakadon kecingkermen ha dari parti UDP kepada parti Rimon kepada kami berkebakan kami ha dari kejelas bagi kejong Bernadi orang berbor, dalam kata Kipat ba, tangsi soya ke seluruh jaga bom laki dik dunia. Kerana kalau ke parti UDP, ke parti Traili, ke parti Rilo, ke parti Kemasyong Karbon, ada cat benda kejongi. Hidupkan tang tunggu pertemuan dorbiang, sesisian ke parti, berpenghanian yang kata kesensia kekadar, akan kejelas bagi kejongi. Kaya kebanas kuntunat i mahedon hamjingwan kejongi ketemau kasandrik akan reski baiwan sandrik Januari warna berkawai kepat asla berharga kepat lakho isi foldri kimak kibamai ikwa berbenrung ha ke manifesto jong ke parti kejongi berharga ke manifesto ha kata kita kimak foldri kimak Ibai mahedon laai hangi ndai kali kimak Ibai mahedon laai ila pendrung ha ka manifesto jong ke parti kejongi dan punya pi kawai na kimak kadai ha kawai de roster system kabar kawai de uput sam kebalai kadai ha kawai de pakikit jogi nomor pakum da terus Ini isu kita bakal ya kaya kayak joni kementerian terus bernilai pendurung ya itu hak manifesto jong parti joni bernilai bah ibapo melayu ya kejinjok bah ya ikut imat tiba imahe ila besok bernilai besok hak manifesto jong parti joni ini yang budin ini yayasan nak kepada itu dimatong baik mahedon ilabu akan impor ini. Abang, depan bagi, nak mampu kemayakran seri sekali. Mana kalian joki terhadap lain pak, Dan ayah kata kekerjaan ibapu akan ke election ke pemerintah. Terhadap lain pak langsung pu, kat cuba gila. Kat cuba gila ketingguan untuk ipada nongshong sinong jong dari konstituensi berwan berpensian yang parti kejongi akhirnya kecingilang dan dia boleh pi nidon kata kecingilang
berpidon nok sibun, berpiyo ya ibaku berlong uta unong nikmat jompi na kani kasoyong perkuasi. Berkumalaong Ndai tamu jurong karanian Ndai kecimut kecim perhat lu ulang bertak ulang bersyempang barat lu keren pengidan kam ya kun kini kisah nambah bandang kapapi jongi banyak saat nak komentar bahok berkayak kem jongi kum kecat penrir ditang kini kikentin boleh sipun boleh siaga lu